сразу üstten kalabiliyor. Миндаль театры жутко обязательно. Вот так как стоишь там, нормально. Слушай. Син, официально заявление сама лучше, меня сейчас бригадир заменяет. Я же кто-то думал, я не вообще. Я вообще оптарам не знаю. Оптарам как не знаю. Нас. Говорят, 4 минут бар. 4 минут. Бар? Я хотел самого носки видеть. Ayımda şunlara koydum. Kızıl. Vardı nasıl imadı yersin? Ну, bu салат böyle. Kızı yaşadığın sanırım. Oldu dikişe babasını. Geçirmiş. Kızın da sen koyarsın. Seni bir korkuyorum. Все. Сейчас все вас слушаем. То есть, естественно, я не знаю. Kızın senin torunundan barabur korkuyorum. Sikir koydum tam burası. Tam burası не то, что я мог найти. На будущее через шишелем. Чтоб не там. Yaxşı. Koya silibіз. Hayır. Мен будущее білмеймін. Yok. Kaldır başka. Oynamak değil. İstediği koyarız. Ya koşma. Ay, ты не надо было это лайнер артист. Balay masaya şurada. Ладно, Миша, ты можешь гулять. Yok durma korkam. Yüzü bırakacağım. Yüzü bırakacağım. Olur. Слушай. Başlandı. Хорошо. Hiç. Периодично шла и ворот надо пошла. Ben öyle dedim başlıyor şu. Beto yok. Beto tavşan. Hayırlı kişiyseniz, bugün Vatan Татарстан bir yolu
4 майданчыкта Одноклассники, YouTube, ВКонтакте һәм Instagram сәхифәләрен эшли. Бездә бу кунакта Татарстанның атказанмаган, әмма редакциябезнең якын дусты һәм гомумән бөтен татар халкының иң якын җырчыларының берсе Илсә Бәдретдинова. Илсә, хәерле кич. Бик зурларбыз. Ой, рәхмәт. Илсә, сөйләшү күңелле яңалыктан башлады. Бу нишләсен инде Татарстан хөкүмәте карары белән тамаша залларында 70% тамашачы җыярга рөхсәт бирелде бүген менә. Бәләге яңалык сиңа гомумән акциялар чәчәсетте. Сөйләп калдыгыз. Biz elbette kötü düşündük. Bu bizim için bir yaşamalık, lakin ikinci yıl oldu bunda. Bir sene içinde iki yılmalık oldu. Bir yaktan Tataristan'da 70% kültürge göre degen haber gitse, Kürşat Respublika'dan, Başkırtistan'dan Jidra rayonu yağmıldı. Anda Kazakhstan'da bunu yaşakarıyla gümründen karantinliğine haber girdi. Bilmeyim, bu indiki sözlerge Kur'an'da kilese rayonlardan bir neçe rayon yağmurlar değiştiler. Şu yağda var. Sizin kullanat kursu Respublika barı planları var mı? Elbette yine o mesela yılına 180'e konser işlerini o Tatarastan içindekine tübür başka regionlarda da. Şöyle mesela da Orенburg yakınlarında regional konserler yapılıyor. Elbette yine pandemiya vaqtında tamaşaçı bilan uchrashmay turganmiz. Birinchi shu Instagram filtrlari. Mana konsertlar boshlandi. Nima o'zgardi? Altyazılı hamda fikirler var elbette. Koyup işlerimi ben bizden işe sanamış profesiyel sanamış. Siz cevaplayınız mı? Elbette başka şey. Şundayrak qarashda, lakin biz mana barib aytib masalan Samara konsertda biz ertaga boramiz Lenin tvorчествоga. Прям zarg'ib, deb qarshilardan tomosha qilgan biz mana ishamiz. Gumuman nima aytasiz kelar, mana bu so'nggi yillarda Tatar estradasında niyedir bir olga kitiş sizilip tomoshachilarda konsertlarga yurib ketganlar. Nihayat zallar to'lib, mindadan tugul. Bilim qoldiqning keyiflaridir deb o'ylayman. Yetarli maç. Yomada biz ishni ashiramiz chunki bugun bir turli plan quramiz da ertaga o'zimizda yarımda, yaramında 50%, 70% qo'y bir zallar aytadi bizda. Gumuman elini kishiltirga yaray. Bik ko'p butunlay batalib ketdi. Ama siz bu alanda şükür edəsiz. Elbette. Endi yol qo'ymasınlar deymiz. Mana shulay ekmenini barsın bigirek de hazırki evler köp ketgandan turamda. Gumur bilan mana shulay o'tirib deb Xudoy isam bo'lsin. Yarayı balam chirmasa yarayı salomatlik ber, shoy turib o'tiraman. Pandemiya şükür edərək. Arsiz salqın bigirək de. Bazıda öyrətdi. Anlaşıldı. Biz bugün sizga tushiramiz Instagram, ВКонтакте, Одноклассники һәм şirketlerden эшлибез. Турда да эфир. Sizden so'rab o'tamiz, mana tomoshalarimiz. Mana bir necha so'rovimiz bor edi bizning. Bunday so'rovlardan yirik 020 esimda 020 qo'shamiz. Tılsımlı ayağı bulup işçilerge hıyal başmalı olsa işler iken seriye. Ben bu koronavirusuna tetip atırayım. Bütün dünya izin. Gümümen alaydığına da tügül, bütün şiirlerini tügülünde verip yavuz şiirlerini bütün üstünde türlü yağmurlaştırayım. Hatta iş dileğini de şundan yöneltireyim desem de. Çünkü mümkün de bizim bir otoban kalan şiiri Xanamina Instagram şiirlerine direktka gün sayı ilgaya yöneltiriz, engeye yöneltiriz, alaşımın kadarı kük. Buna şu an bu kısmı şükür iyi xan yok. Şiirlerden almasız. Sizde bütün dünya halkı, dünya halkılarga tiyişli. Telek. 19 Gulnaz Sisyan, Şahani apanın jırları başarısız, Hamdune apanın da başarılı delek edilir. Hamdune apanın jırları da benim repertuar, mesela şiirli tavlanın Müslümanın jırları en köpükne jırladı. Hamdune'nin en köpükne ekleyin, üzüm bilgen jaylarına jırladım. Bu Hamdune apanın şu şiirleri oldu. Hazır bu jır, ağanın ruhuna arabında bulup elbette, bir yakın kişi. Fikirler ölçü, bizimizde tutuşu dünya araştır, Hamdune apanı. Araştır yaşadık, Allah'a şükür. Tam sizin ortak sıfatlarınızda yoktu mu? Bu derecede mutluluklarlık belki doğrusunuz. Hamdune'nin kızıl sevdiği şeyler de var ya, siz bir şanssız Hamdune'nin kızıl. Bu benim jenneti değil. Apayım jenneti sen apayım.
siyasi түгел, біздің халық артист халқының ижатын түгел шәксі тұңғышына чықшыға ярата білді. Өзінен көрі бір хобби өзінің. Негізі бір көмәлі көрсіз. Мен көбіректе айтам, менә мәсәлән шушындай бір жыр яздым, әлі дип матур иттереп куйсаң, анарға ишкенә кеше молодец дип язырга мөмкин. Менә күз алдына китереп берәр көнне мен күпме акча эшләгәнне, кем белән гулять икәннәрен сөйли башласам, бетте башлачак. Менә ансы кызы, иҗат, мен иҗат белән эшләгән. Шулай да сіздің қатарыңыз бірінші айлық Нариман урамында ялышмасам, диван кибет ашқан. Ачтым да шуның белән бетте дә ул Рашия районыннан бер әби килде, диваныма килде. Сіз бушқа беріп жібердің? Юк, бу тәрән бушка түгел, үз бәясенә биреп җибәрдем. Кызымның кадәрле акчам да юк, минем дип утырды, сөйләштек тә. Ярар дидем дә, машина яладым да, үз бәясенә диванны биреп җибәрдем дә, шул көнне менә бу микән дигән фикергә килде дә, шуннан соң бер айдан кибет ялды да инде. Күп мөһим катнашты. Ой, күп шактый. Булмады. Менә пандемия белән тагын бер шул сату мәсьәләсенә бер сорау. Кайбер артистлар башка шул әлегә башка бизнес алган икән, һөнәрдә үзен санап куйган. Уйлап караган бу бәлки менә Алла сакласын. Бүтән һөнәр Аллага туры килсен. Нәрсә эшли алыр? Нәрсә дә уңай эш алыр? Булды. Бик теләп бәлки журналист булырга теләгән. Бәлки телевидениедә ниндидер үземнең тапшыруымны булдырырга теләр идем. Үзем менә күргәнчә иттем. Уйлап караган бар. Аннан соң ниндидер бер кием салым белән шөгыльләнә торган һәм татар милли киемен, ләкин бөтенләй нәзарәтле хатын-кыз ролендә күргән әйләнгән иде. Озын күлмәкләр, ул күн чалбарлар белән чишкәрәк итте. Һәм син шул вакытта шундый исем кушкансың. На грани фола. Бу син әйткән сүз, сүгенә сүздә бу кабул ителгән. Менә ничек туры килә алсың? Мен бер вакытта да тәтә Илсия булмадым инде алай үз. Минем концертларда йөргән тамашачылар алар беләләр, ул гелдә теге йөрегән җырларда түгел, гелгә матур сөйләнеп басып торган түгел. Ундай сорау тагын. Ат казанга биреп куйдылар да, уйламаганда беренче сүз яки реакция. Кит инде дип Инстаграмга куйырым. Булмас дип. Акыллы киңәш аласы белән. Юк, миңа бик еш әйтәләр андый сорауны, менә син көчле, синнән үрнәк алабыз дип бәлки ул кырына караганнар, шулай дип мин үземне алайдыр дип уйламыйм. Ялак, төрле чаклар була. Лабгади кеше бар. Лабгади хатын-кыз. Тормыш өйрәтә, кая китәс? Нәрсәләр эшләргә кирәк? Минем өчен тормышта менә икегә бүленәдер дип уйлыйм мин.